Gempa bumi bermagnitudo 6,8 menghantam Maroko pada Jumat malam. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia dan ribuan bangunan rusak. Gempa bermagnitudo 6,8 ini merupakan gempa paling kuat yang melanda Maroko dalam 120 tahun terakhir. Gempa merobohkan sejumlah bangunan. Tim penyelamat berusaha menjangkau ke daerah-daerah terpencil yang juga terdampak. Petugas pemadam kebakaran di Mulai Ibrahim, sebuah desa dekat kota Marrakesh, Maroko, terus mencari korban di puing-puing reruntuhan bangunan. Raja Maroko, Mohammed ke-6, memobilisasi angkatan bersenjata serta tim penyelamat khusus. Rumah sakit lapangan juga didirikan untuk membantu korban gempa. Di Provinsi Hauze, wilayah pegunungan, mengalami dampak kerusakan yang parah. Akses antar desa di wilayah itu terputus. Layanan listrik dan telepon rusak total. وليت نعست هكا تا جا ولاد الجيران مساكن كيسمعوني كنغوت ودخلوا وجا هاد السيد حتى هو الله يخلي لهم صحتهم وجاو الدراري كيجبدوا داك الشيء كلشي تحيدوا كلشي داك التراب اللي عليا خرجوني وجابوني على هاد الناس. Warga di desa-desa di pegunungan kini mulai memakamkan sanak kerabatnya. يود الزنزال الله اعلم من غد ما تفلا غير زنزل ربي نسرسي من سير نشتمي كسورتنا قيلي بي في غدو ترونا خو دين دي داختين دغي الوقت وسور نسيني تسولنا ولا يموتنا العائله نا كله تضرب غيدي بيا غدو وسور السن ماني غاس نضر محاكن كلهم بنوش كان دخل السوق واش كانت كلهم ماني لنا اسني قبل ربي ايوا نتمنى المحسنين هذا عاون اعتذر كل شيء سير للناس. Data dari Kementerian Dalam Negeri Maroko menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas dan 1.800 orang terluka. Namun, jumlah korban jiwa masih bisa bertambah karena tim penyelamat masih berjuang mencari korban yang terjebak di reruntuhan bangunan.